Thanos n'abana be Proxima Midnight, Ebony Maw, Corvus Glaive na Core Obsidian batera ubwato Asgardian bashaka Power Stone. Iri rikaba ibuye ryari ribitswe muri Tesseract. Tesseract ni akabox kaba kari muri dimension enye. Iyi Tesseract akaba ariyo Loki yari yibye mbere yuko Asgard isenyuka. Thanos kuri ubu afite ibuye ry'ubushobozi Power Stone nyuma yo kurimbura Xander. Ingabo za Thanos byihuse zitsinda Asgardians. Nyuma y'ibitero bikomeye bya Hulk kuri Thanos, Loki ahitamo guha Thanos Tesseract kugira akize ubuzima bwa Thor. Ibi bituma Loki yicwa na Thanos kubera ko Thanos yarabonye ko Loki ashobora kuba ari kumugambanira. Muri iyo ntambara, Aimedo akoresha imbaraga za Bifrost akohereza Hulk ku isi mbere yuko Glaive amwica. Thanos n'abana be bahita bagenda mu gihe ubwato buri gusenyuka bagasiga Thor mu mazi abira. Hulk mu kugera ku isi ashyikira muri Sanctum Sanctorum ahandi muri New York agahita ahindukamo Bruce Banner. Ahita abwira Stephen Strange ndetse na Wong uburyo Thanos agiye kuza. Strange na Banner bahita bagera kuri Tony Stark bakamuha incamake kuri Infinite Stone ndetse na Thanos. Maw na Obsidian bagera New York gufata ibuye ry'igihe ariyo Time Stone Strange yari afite, ariko Stark, Strange, Wong na Peter Parker bakabarwanya mu gihe Banner atakibasha guhindukamo Hulk. Banner yari yahungabanyijwe cyane no gutsindwa na Thanos. Maw ararwana cyane akabarusha imbaraga agafata bunyago Strange, Stark ndetse na Parker bakajya mu bwato bwe mu gihe Wong asigaye Sanctorum, nuko Banner agahita amenyesha abandi bo muri Avenger basigaye. Tugiye muri Scotland, Wanda Maximoff na Vision akaba ari ufite Mind Stone ku gahanga ke bagoswe na Midnight ndetse na Glaive, ariko Steve Rogers, Natasha Romanoff na Sam Wilson barahagoboka. Bahisemo gushakira ubuhungiro muri Avengers Facility ahandi muri New York, aho bahura na James Rhodes. Muri iki gihe rero Vision atanga igitekerezo ko Maximoff yamenagura ibuye riri mu gahanga ke mu rwego rwo kurinda ko Thanos yazarifata. Rogers atanga nawe igitekerezo ko bajya mu gace gafite ikoranabuhanga rihanitse cyane, aho bashobora gukura ibuye iriya Mind Stone muri Vision agakomeza kubaho. Not me, not here. Well, you better find someone and somewhere fast. Ross isn't just gonna let you guys have your old wings back. I know somewhere. Aka gace yavugaga ni igihugu cyo muri Afurika cyitwa Wakanda. Thor akizwa na Guardians of the Galaxy kuko bari babonye ubutumwa bugufi ko Asgardian ship yagize ikibazo. Wipers, get it off! Thor atekereza ko Thanos yaba ari gushaka Reality Stone, iri buye rikaba riherereye muri Norway. Gusa mbere na mbere Thor agomba kubanza kujya gushaka intwaro nshya ku mubumbe Dwarven wa Nidavellir, kubera ari ho honyine wasanga umucuzi ushobora gucura iyo ntwaro. Thor ajyana na Rocket muri Nidavellir mu gihe Peter Quill, Gamora, Drax ndetse na Mantis berekeza muri Norway. Muri Norway Thanos agota The Guardians kubera aba yamaze kubona ya Reality Stone, akabayobya mu gihe ahita abafata mpiri. Afata Gamora. What's your name? Gamora. Thanos avumbura ko Gamora azi aho Soul Stone iherereye nyuma yo gukura amakuru muri Nebula kubera kumutoteza.
Nebula aracika nuko agaha ikimenyetso aba Guardians basigaye ko bahurira kuri Titan aho Thanos atuye. Thanos na Gamora bajya ku mubumbe uriho Soul Stone aho niho Red Skull n'umurinzi w'ibuye bamubwira ko ibuye yaribona ari uko atanze igitambo cy'umuntu akunda cyane mu buzima bwe. Ntacyo yitayeho rero Thanos ajugunya Gamora mu rupfu bigatuma ahita abona Soul Stone. Stark rero na Parker bakiza Strange itotezwa arimo gukorerwa na Mo, nuko bagata Mo hanze y'ubwato bakamwica. Uko ari batatu bahita bajya guhangana na Thanos kuri Titan aho bahura na Quill, Drax ndetse na Mantis bakajya umugambi wo kujya gukuramo Thanos ikiganza kibitsemo amabuye iriya Gauntlet. Thanos yimukira kuri Titan aho itsinda rifatanyiriza hamwe kumurwanya ngo bamwambure byose. Mantis yarakomeye ku buryo afata neza Thanos mu gihe Peter na Tony bagerageza gukuramo cya kiganza mu kuboko kwa Thanos. Quill na Nebula bagera kuri Titan imirwano irimbanije. Baketse ko rero Gamora yapfuye, kugira umujinya ukabije kwa Quill byashenguye Thanos nuko yiyaka abari bamufashe. Thanos arabatsinda bose nuko Strange agahitamo ko ibuye ry'igihe ya Time Stone yatangwa kugira kiza ubuzima bwa Stark. Thanos afata Time Stone nuko akava kuri Titan. Thor, Rocket na Groot bagera muri Nidavellir aho A3 abamenyesha ko Thanos yahatiye aba Dwarves kumukorera ikiganza kijyamo amabuye iriya Gauntlet. Nyuma Thanos yahise yica aba Dwarves bose hasigara A3 wenyine. Uko ari bane bakoze Stormbreaker, ishoka igomba kuba intwaro nshya ya Thor, nuko ikamuha n'imbaraga za Bifrost. Izi mbaraga za Bifrost ni za mbaraga Heimdall yari afite. Muri icyo gihe Avengers baba bageze muri Wakanda. Nuko bagasaba Shuri kuba yakura Mind Stone muri Vision. Ingabo za Thanos zikaba nazo zirahageze, zigatangira gutera Wakanda. Nuko abo muri Avengers bagafatanya n'ingabo za Wakanda ziyobowe n'umwami T'Challa mu kurwanya ingabo za Thanos. Grave yinjirira laboratoire ya Shuri nuko agatera Vision. Ingabo za Thanos Outriders zinesha abarwanyi ba Avengers mbere yuko Thor, Rocket ndetse na Groot bahagera ngo bafashe aba Avengers. Midnight, Obsidian ndetse na Grave baricwa ariko Thanos akahagera ashaka Mind Stone. In time. Maximoff n'agahinda kenshi ashanyaguza Mind Stone yari iri muri Vision kugira ngo Thanos atayibona akamwica. Thor agaba igitero nuko akinjiza Stormbreaker yantwaruye mu gituza cya Thanos. Ariko Thanos agakomeza kubaho akavuza inoni agashikuza intoki muri ya Gauntlet ijyamo amabuye mbere yo kugenda ava ku mubumbe umwe ajya ku wundi. Umugambi wa Thanos wo kurimbura kimwe cya kabiri cy'ubuzima mu isanzura bugezeho.
Muri abo barimbutse harimo Bucky, Groot, Parker, Quill, Strange, T'Challa, Wilson, Drax, Mantis ndetse na Maximoff wo muri Avengers. Muri Wakanda hasigara gusa Rogers, Thor, Banner, Romanoff, James Rhodes, Rocket, Okoye ndetse na Mbaku nibo basigara ari intwari mu bari kurwana muri Wakanda. Kuri Titan, Nebula ndetse na Stark nibo basigara ari bazima. Thanos akangukira ku wundi mubumbe yakize neza ari kureba izuba rirenga yishimira ko yageze ku mugambi we. Muri scene ikomeza muri no filime, isi biri mu kaga gakomeye cyane ubwo abantu baba bari guhinduka ubusa. Imodoka zihinduka ivu ndetse kajugujugu igaragara igonga umuturirwa igashyiga kongoka. Uwahoze ari Shield Director Nick Fury ndetse na Deputy Director Maria Hill baba bari kwemeza ibyabaye mbere yuko batangira guhinduka ubusa. Mbere yuko ashira, Fury agerageza kohereza ubutumwa Captain Marvel. Ushaka gukomeza gukurikirana izindi filime zigezweho kandi ku gihe, kanda subscribe. Kandi niba hari filime wifuza ko twasobanura, twandikire kuri email iri muri video description cyangwa ubyandike muri comments. Comments turazisoma kandi tugasubiza. Bye bye.